Siulu solanasang sendesia paranu si tamu sule lante penanda bisaran na puamatua umpamatan na pena ulendui channel YouTube ya kabe bahasa Toraja. Ya tu kadan na puamatua lata rangi sia lata nanungan lan atu ya te. Jala lamai ma penduan na Korintus pasal 10 talu angka 5 saya lako 10. Ma penduan na Korintus pasal 10 talu angka 5 saya lako 10. Apa dolo la tabasa sia tananungan tu kadan na puamatua tapi tak dapat tunduan pena masalah umpama siang ilako kita. Tontong mangkan ni mak kureso mga puamatua. Mama semi kaboro milempan lako kami solanasang kani. Untan da mana sai tu dio na bu kurean so mga ki opuang totemote laki basa sia laki nanong tu dio na kadami. Patudukan ni opuang pena masalah pamasyang ita mapenangki anamenda di arang si anamenda di palitalan katuangki. Sakakan ni solanasang la orangi maakada komi. Lan sangan na puang Yesu ki masambayang. Amin. Belan na tae ki madin umpogau itu untingoin na. Sangadin na si turu nari kamanaparan. Angka karuah pabasanta tu ya teh. Na dipakondi na kuah tontong lah di pasambayangan. Tontong lah di pasambayangan. Siulu solanasang tu di pakaboro lan puang Yesu Kristus. La tontong na maapena bulololong. Belan na napatongan na siuluku. La tontong na luming kamalolo. Belan na nakamasay na temay siuluku. Susimoto tukada madin tabasa sia tapopenani lamay nanian kombongan baru 110 kasera pulunan talu. Ya tukada ya to biasa bang ridirangi sia tabasa. Butung to biasa bang ri. Apa si tongan na kapua sia mandalan tu batuanan na. Siulu kaboro lan puang Yesu Kristus. Ulendui pak basanta dio nakadan na puamatua atu ya te. Dinane unisan ni kumua inang manasa na tandai Paulus kumua. Inde to dio tondok Korintus. Buda tu tahu tang patongan ni sia tang nakalo tang kalo i penaan na. Tae na poraitongan itu Paulus. Apa nakanasay duka siya ya Paulus tu kumua. Inang manasa buda duka itu tahu umpatongan ni. Siya kamali. Ya moto. Anna tang torro mabiri tu penaan na Paulus ba tu tae nakabiri i Paulus. Tu kombongan di Korintus. Sangadin na tontong na papangadai. Lamay pak basanta to temo. Tatiro kumua mandalan siya makarra tu papakilalan na Paulus lako kombongan iya to. Tunakua sudi tu batang kalemi siya paresa meloi tu penaami. Apa tae nama angge indeman na to tu sangadin na tontong na pasambayangan Paulus tu kombongan. Jadi tae na patuduman nari. Siya tae anna pemandalan ni man nari tu. Pak patudu makarra lako kalena. Sangadina tontong napasambayangan Paulus. Tu kombongan iya toh. Belan na natandai Paulus siya naanga Paulus kumua. Dikuakin napatoyang kalena. Solanasang idio may kedo kadake. Siya naranuan lamenda di kombongan matoto. Siya gan na lang kapatonganan. Yamoto, ana pamati tin ni Paulus kumua. Iya tu napogau na. Yamoto katonganan. Siya, tay an na unya katonganan. Ondong pi. Iya tu patunna. Paulus menda di rasulu. Dikuan na lobo siya matoto. Tu kapatonganan siya tay an na lasanggang. Tu may kombongan na ni male umpak pisanan tu kadan na puang. Siulu solanasang tu di pakaboro lan puang Yesu Kristus.
apa kukuamati alamasa itu walimi. Siapa sambayangan itu to umpa kariorio komi. Susi mo to tu kadan na po Yesu lamay Matius pasal 5 angka 40 na pa. Yate kadan na po Yesu yate butung to biasa-biasa bang rita bahasa siya tarangi. Apa mana satang marah. Ondong pian na lendo masusan na di pogaukan. Para lula ta akui lampenanta siya joran dan purukta kumua. La bimara siya la binakalo penanta tuung kabiri siya untambukan esun. Ondong pi ana nenek dilangdo ba atu ditampak kiropu tuung kabiri ki. Apalan may surak madatunna nanipu amatua unadai ki. Siya umpasan ni lako kita sola nasang misa kapatonganan sundun ba atu kapatonganan tongan kumua. Inang latontong ta alamase temeto mukumbang mabiri siya magau kadaki lako kaleta. Ia tu kapatonganan bantang siya paruk lako katonganan. La tapogau siya tapatoyang la tapapayan lan katuan takumua. La tontong tapasambayangan te may to mukun bang umpo tanga, umpo kadak, umpo kada, siya umpo gau kadakena lako kita solanasang. Tantu tang tabela umpo gau itu yan na to. Ya moto tamangando siya tamanganga kumua. Pena masalo na la umpama toto ki. Siya untundui ki la umpo gau itu yan na to lamintu allo katuanta. Amin. Tama sambayang. Kadami opuang lan atu ya toe. Lamin dadi kasugiran siya kamu paran sundun lako kami. Muy anna magasa kisanga opo. Apa iya ke pena masalo mi umpatudukan ni siya unada ikan ni. Siya matoto kan ni. Manasa kumabata kan ni matoto kan nila umpogao i. Muy umba susitu kedo na tau senga lako kami. Tontong laki pasambayangan. Lansangan na po ang Yesu Kristus kima kuresumangat. Amin. Rampoin deta tukaran na po amatua. Tontong bangki peta da kumua tabagi. Seta subscribe ite kadan na puang. Puamatua tontong umpasake kami solanasang. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.